Arspa ki jetma siejar target kruit ke Amerika bat Israel ya ke Iran. Sauto yo ngin pen quit ong Donald Trump. Kublai isu bana epic subscribers baro ki baju sotra page video sa ke channel Storyteller London. Kajing yale habdeng ka Amerika Israel persya ya ke Iran kanang jur. Ka Israel kala sya kruit haki arjaka bat kata kadai hakanong ba Tel Aviv bat hakanong ba Jerusalem. Palat ya sapo teliki building latoa brum. Kandai ngut layap bat bun ba ki pamensa. Lai ngut ki sipai Amerika ki laduno ya ke jengyem san ngut ki pamensa. Sapo ngut ki sipai Iran ki kuit tang hapo ka siminit dai ki sipai Amerika bakruit. U defense minister jongka Iran. U armed force chief of IRGC. Chief secretary of defense. Presiden berim jong ke Iran. Kentup yukun balakmi lenti banlong unong simpateng kumunong sensar ke Iran. Kakun upersakurim. Kapersakurim. Kaksiu. Jong Ayatollah Ali Khamenei. Kila yablang haka jukupor haki sipau teliki bom. Jong kisipai Amerika haka jakasa jong Ali Khamenei. Kendai teligi jahat jong ke Iran kilangam priau hatrai duriau. Ya ka headquarter jong ke sipai Iran lapenjat. Ki jaka bu misail, ki jaka bu tiartma. Ki rocket launcher berwat ki jet maru jong ke Iran. Bunba ki bala syapen petai ki sipai Amerika bat sipai Israel. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. Arspat ligi jet masan spat target on pendep mentagas ngi tangapo Qatar kenta ong Benjamin Netanyahu Prime Minister Israel. Mendamen step ki jetma jong ke rui Amerika bat jong ke Israel. Kentup ya ke bitu bomba jong ke rui Amerika. Kila bom sengit teng ya kan nong ba Tehran. Tang ba kat hadu bapenmi ya kan ni ke jing petip 4 lak ban yolum kat no ke jingjot. Kile no hotis bat kile no Hezbollah kide ki kenun le no bala bay tengka da ke Iran. Kila pen benar bakin yes no akti bat ke Iran ban kruit ya ke Amerika bat ya ke Israel. Bat menem step ki Hezbollah kila kawang misail ya ke Israel. Ka Israel suwak kapen pai ya ki ketang misail jongka. Bat ka kruit ya katu kat neteli ki jaka hapo Lebanon. Kentup ya kanong ba Beirut. Jan baroki airbase jongka Amerika ki badon ham Middle East. Kila syak kerbit lut haki sipairan. Dan kibala jot bun badan pat kiba sujat malu malah. U Prime Minister ke UK ulang yu Presiden yang Korea Amerika baka Amerika kalak ban penenkam ya ka airbase jongka. Kabadan hapo Cyprus. Henry Maria kut ka ketien baong kerbit ki sipairan jeran pur. Kadadu menin kesni ka jengyap ha Iran kalapalat ya ka arspa san pungut. Lada tangkat tu labiang pendem no. Lada em ngin aisu da kaba kamhe. Bat kaba kam teng e. Kala jengya keren kapli reng hang yipi. Ong u Donald Trump. Parlok lada pirang ku aisu ben yos ngau yaki updates sa comments next. Lada pistonat ya channel juga saya tu lembi parlok jongpi. Lada pistonat saya tu yang Storyteller London.